Ini pedasnya guys sampai level 5 doang guys. No, level 5 itu udah paling terpedas guys. Oke guys, selamat siang guys. Oke guys, siang ini kita nyari ini guys. Kita nyari makanan sebelah guys. Kita mampir ke kedai Wus guys. Oh, sini ada sebelah guys. Kedai Wus. Ini tempatnya di sini guys, di Perum Mustika guys nih. Pas depan SD guys. Kalau kalian mau nyobain ke sini guys, mampir. Sebelah Wus. Ini banyak guys pilihan guys, ada bakso ikan, cireng. Oh guys, minumannya guys. Oh guys, kita langsung guys, kita nyari makanan. Teh, nggak pada tidur sih. Adem. Aduh guys, tidur guys. Ya, bisa banget. Lawan main sebelah kan. Oke guys, kita milih. Beku kabeh? Iya, biasa kan cair. Oh, Nanti terus campur ya. ya bina kerupuk nanti. Makin kerupuk. Eta Tak mie kayak mie. Makan mie. kendok. Makin dong. Hah? Dong. Pedasnya nyampe level berapa teh? 5. Berarti jangan level 5 lah, jangan. Kepedesan. Oh, tapi jangan level 5 udah. Level 2 wae kepedesan dah. Sedang wae sedang. Apaan sih ya tadi ya? Lihat. Oh guys, full guys. Satu mangkok full guys. Mantap. Oke guys, kita langsung coba guys. Ini seblaknya mantap guys. Baunya udah enak banget guys. Bismillah. Wah, mantap guys. Pedasnya kerasa. Mantap guys. Seblaknya lumayan guys, enak guys. Kalau kalian lagi mampir ke Tangerang guys, mampir guys ke Wus kedai
kedai Wus guys. Adanya di perumahan Mustika guys, pas depan sekolahan. Ini pedasnya guys sampai level 5 doang guys. No, level 5 itu udah paling terpedas guys. Mantap guys, seger. Oke guys, terima kasih guys yang sudah nonton video aku guys. Sebelahnya enak guys, mantap. Gurihnya terasa guys. Oke guys, nanti kita lanjut lagi.